камера любительлерге арнала турган видео. Жигиттер, мына силер изеп аткан 50-й SE. Люктары менен, комбинированный кожалары менен 12500. Эйсин айтымында Carfax жок деп атат турганда. Шумоизоляция полный болчу. Телефон номери сразу жазып алады. 705 менен 33 99 99. Салонду тапшырды. Лобой бүтүн люк иштеп атат, кондер иштеп атат. Мына достор, электросиденье SE. Лепесток, мультирул, круз-контроль, штатный монитор, видеорегистратор, задняя камера, Евополик. Даяр экен. İşlerim görürüzler, koндер аябай сонун иштеп атат, тоңут атат. Camry 50-нче кузов SE кимге кызык болсо $12500 готовый вариант шум изоляциялары менен. Осмотр Бишкек шаарында болот, чала бересиңер. Сода болот а башка? Ооба, сода болот. Таза. Уверенно макта берейин. Алыскы сапарга даяр. Алыскы шаарга, алыскы сапар. Охотага кетер. Тол, ан, тон. Дүртөө теңире тартабы? Тең тартат. Раздаткалар менен. Канчага бересиз нак болсо? 780 бираз. Качырбай айтыңыз. 750. Тоголоо экен, 700. Шытыр болсо, алыс жолдон келсе. Шытыр кыйна болсо берем. Бар экен. 80 миң түшү уже акциясы менен кетип атат. 2002-3.2 турбо дизель. Полный идеальный экен, для себя жасаган 4 дөңгөлөгү, масло экен, номерди жазгыла. 76 менен 140 303. Сол так. О, туманкалар иштейби? О, защиталар карагылачы, нержавейкадан. Ой, бүт нерсеси бар. Mitsubishi Pajero автомат, монитор установка болгон, мына достор. Подогрев сиденья, чехол, корейский полик. Кыскасы бүт нерсесин для себя кылып тур. Люктары менен экен даже. Люгам иштейт. Иштегенде тап таза экен. Артында климат контроль. Мына карагылачы, багаждар келен черный кожа экен. Жол тамдоос Mitsubishi Pajero запаскалар ордунда достор. Ровно $700 миң сомго содалашты тугандар. Мына кимге кызык болсо алмашуу жана содалаш жолун эсиме чечип көргүлө. Чек-чейген BMW F30 келди. Бул Москвадан салондон алынган экен, жигиттер. Бир хожайын, тап-таза эсин айтымда. Полный родной деп атат. Даже лобой родной экен. Басты реально коюлду. $13.300 2014 1.6 турбо бензин, жакшы состояние. Номерди жазгыла. 501 менен 91 11 99. Салон тарчука. Кожа достор, мультируль, штатный монитор, старт-стоп, 3 езда, полный системалар менен. Жакшынакай галстук чехолдор кадалган, оригинал поликтер экен. Мына иштерин көргүлө, чисто молодежный аппарат. Көтө идеальный, родной штатный дискаларда турат, жайкы баллондор менен. Жигиттер мына $13.300 Бишкек шаарынан содалаша бересиздер мына. Таза BMW. Легендаларды даярдап койдум. Келсең. Ешка, Екеки, Ешка, Екеки, Ешка, 55. Достор, 3 легендан карагылачы. Андап алып кетесиңер. Абы бир жигиттер. Айланып жөн эле сөткө чөмдөсүңөр. Мына сатып алган нерселер мына экөө. Полный идеал тугандар. Хранение үчөө тең. Мындай состояниеда табыш кыйын уштон жигиттер. Тазасын алып келдиңиз. Салам алейкум. И сиз заплата кылып бересиз чоңураак машинага, без вложения. Алыстан келди бул? Россиядан келди. Россиядан. Май жебет Кече келди. Уят кылган жок. Жок. Кайра дальныйга даяр, а? Чо. Таза старик жигиттер, bunday состояниясы уже шытын эле калды мына. Чек-чейип турат, Россиядан өзү минип келип калыптыр мына. 2004 2.5 турбо дизель. Өз 600 койдук эле 570 реально, наличка болсо 550, либо алмашуу жолуна. 0 501 91 01 54 0 501 91 01 54. Салонго келип чыккан. Лобой таза экен. Мындай чек-чейген старикс көрбөгөнүзгө деле көп болду тугандар. Механикада мына полный көргүлөчү иштерин. Ачып көрө, токтор. Тап таза экен. Евополиктер төшөлгөн. Действительно таза экен. Молор кетеби белеке? Полностью. Тугандар мол стариксти бир пайкагылачы. Натуре Кыргызстанда мындай калбады окшойт. Өтө таза экен. Жайкы дөңгөлөктөрү деле таптаза, зималары деле таптаза экен. Брат, не машина керек сизге? Хозяин. Семейный не именно. Примерно айтсаңыз, бюджет доплатаңыз канча? Mercedes, Kia Carnival десем. Доплата шытыр кош бересиз. Самое главное, минивэн семиместный, бейгра. Все.
Туғандар, атак наличияға алсаңар деле жилет етпейсіңдер 550 миңге. Тартып қойғылам мына рейске. Документ тағы екен. Жігіттер, мынаны акция қой отағыз, аккордтычы. Ибо, қанша қой, Люкан? Бере тұрғанымыз ака 670 миң сом. 670 миң сом? Бол. Андан ары достар, түшірбейлі қойғыла, бол ұшы ошол. Кішейіне жерінде шпаклевка бар екен, жігіттер. Көргілі мына, 3-5 объемды. Бензин 2009 рестайлинг, черный салон. Жігіттер, мына моторын үнделі ұспылан қаласаңыз. Пробег 259 мың, приличный пробег. Ровно, черный салон. Бүтін жоқ. Котер іштейген? Ол котер іштей, жігіттер, шалғырымна. Аккорд 2009 рестайлинг, бұл бізде бақ апта соңында кеп. Нерделечі кішейін іші бар екен мұна, көрдіңер ме? Кішейін. Атайын қалтырып қойып тұрмдай, білін түрөверсті қайшағы депші. Көргілі. Иші жоқ машинан жігіттер, стойкалар бүтін, қазандар таза, басы 670 миң сом шытырға. Бақа салонда достар, где-то ушелде 3-4 машинаның басы ләк где-то 150-200 миң долларға барып қалады екен да, келсің. О, жетіріз қаншада отасыңар? 32 миң доллар, мынандай, қамшы өтмеді. 65 миң доллар. Общий, примерно 100 миң доллар oldu. Мына, мынау достар 25 миң доллар, 125 миң доллары. Мына бананды тарт. Банан 20 миң доллар, 145 миң доллар жігіттер. Туман достар, туман 50 миң доллар примерно. 195 миң доллар oldu. Мына ешкалар, легендалар, туғандар. 200 миң долларлық машиналар тұратын еді. Келіп қанда алып кетті. Бас апта солын ош қызматта жігіттер. Бадуның целый дейқан базары да бұл. Резке баса қойғыла. Kia K5 сілер изауатқан. Акула морда, именно газ 2 объем. 2018. Басын айтайым досым. Айт. Видеоны башында ле 10.600. $100 ырымына түштірі. Готовый қырғыз номер қадалған. 707-88-91-07-ге чаласыңар. Прямой хозяинға чөсіңдер. 4 дөңгөлегі полный жайқы досым. Лобой родной екен. Ана. Бұл баяғының үйлесіп қалып тұр ғой досым. О, досым. Мультируль, Android монитор, полный электропакет, кожа. Не такси бұл, Мына. Мына көрересіңер. Алдыңар 10.500-ге сразу оформление қайдадыңар, туғандар айда өресіңер. Кімге қызық болса, Бишкек шарынан чек-чеген K5-тен көресіңер. Задный камера, задный парктроник, полный рабочий. Швейцариядан келген жаз туғандар. 750 миң сомға қойып қойдық. Через Литва келген. Швейцариядан келген, а? Европеец болып қалады сонда. 750 миң сом, 1.4 автомат. 2008 бікен? 2008 да. Салонды тапшы Рома досын, механикада. İçi ötün olsa gerek. Kardiyonlar işte iken? İşte. Dostum, bunday maçta negizi kem da? Şvitsaryadan gelgen dostum. Külü çıkan al şu maçtan. İçinde. İçinde özünde. Buna dokumentler. Bismillah. Şvitsaryadan gelin, biraz da ayda poinç dostum. Markalarını tar. Kardiyonlar. Bunu şunlara çek. Cap çeşitlerin dostum. Negen dostum? Maçta Şvitsaryadan gelgen. Buna büt dokumentlerмен 2008 mexanikada dostum. 750 миң сомға қойдық. Машина полный родной, büt dokumenттері бар. Через Литва келген туғандар. İşi жоқ қысқасы, кондер бардығы іштейді. Без вложения, рестайлинг. Тартшы досым салонларын берсейді. Өте таза екен берсің, детальный өзім алып берейінші досым. Швейцариядан келген мына. Виллюр салон достар. Машина өте тегіз. Мультироль, рестайлинг достар. Швейцариядан келген еркекшелер, тамашасы жоқ. Қазандарым тартауыз. Айдап көрдім, ходовой балық екен. Даже ходовой заводской бойынша еле оқшайды, байқашым жатшы. Мына, запаска салынбаптыр да, не дейсіңер бұға жігіттер. Қысқасы мына, ишенбесіңер машина натури Швейцариядан келген. Экранда номерлер жазылу. 750 миңге қойдық басын. Атак машина өте тегіз екен, сыймық мына. Полный родной. Идеал. Достар, 1.4 механикада, рестайлинг 2007, без вложения, экранда номер жазылу. Чалғыла, достар. Капотын ашқан сыймық. Мына. Тап таза жігіттер мына көрдіңдер. Чалғыла адрес ошты.